bwana Padiri Nahimana Daniel, ni izihe ngaruka mubona zijanye no kubona ntibasinya nyene icubahiro ntasinya perezida w'u Burundi, nta tegeko risohoka ribuza kubandanya kutwita abamenja, muyibona gute bwana Padiri? Ni izihe ngaruka mubona? Urakoze kumpa ijambo. Numvirije ukuntu mwaganiriye na Frederic, nshaka no gusaba ko mwumva akajambo noneho murakampaye. Hari ahantu mubuze kugabitanya by'umukuru w'igihugu, hari naho wabajije ikibazo ngo none ngo je ngo mperuka i Burundi ngo nta genocide nabonye ihari, ngo genocide yaraheze. Aho bipfira naho nyene. Aho bipfira nuko ari perezida w'igihugu ari nawe ukibaza kiriya kibazo, mwumva ko genocide ari muri kahise. N'ibintu byabaye kera imyaka 50 byaraheze, n'ababikoze bariko bipfira, ntacyo twowabaza umutama woza kumubaza ibiki. Aho rero niho hari ikosa, niho umuntu yibeshera cyane. Muzi igituma amakungu yasabye ko genocide igomba gukurikirana, nuko ni nk'igiti gishinga imizi hasi cyane. Kuko ubuja kwica umuntu mu byo bita genocide, ihonyabwoko, tuvuga ngo bapfuye igitoki ko yamwibye igitoki canke yamututse, aba yamaze kumutunga agatoki, wewe nturi umuntu nkanje, uri igicibwa, uri umuja, wewe uri imbwa. Hari umunyarwandakazi ejo bundi yagiye muri Canada avuga ngo abahutu bo mu Rwanda ngo ni imbwa. Imbwa yayindi izinga umurizo, ngo si imbwa y'inzungu baterura bakagaburira, ni ya mbwa bakubita. Arabivuga ati twe turi inka, mwe muri imbwa, n'ababyeyi banyu bababyaye ni imbwa. Donc genocide ni kwa kundi gukengera abantu ukabafata nk'aho ari ibikoko batakigira ubuntu. Ushobora kumukoresha ibyo ushatse, wamuca umutwe, wamuca amaguru, wamukoresha nk'umucakara, nk'umuja, ibyo ubikore kubyumva, ariko nta kamaro, nta gaciro abagifise. Iyo genocide rero iyo umaze kwica abantu abo ushigaje, si uvuga ko wabagiriye impuhwe, nuko uzoja ubica urw'agashinyaguro, bakazopfira hejuru, bakazopfa bagenda, kugira ngo uzokomeze uje ubafata ubakandamiza ubashira hasi. Niyiza na apartheid, bya bindi byo kuvangura ngo abana b'intore bariga ibi, abana babaja ntibaja no kw'ishuri. Ugiye kuraba rero mu Burundi uko bimeze ubu, yama leta uko yari atatu yagiye akurikirana, yashizeho uburyo bwo gukora, nibyo twakwita de principe politique, uburyo bwo gukora kugira ngo ba bantu bakorerwa genocide batazopfa bavyuye umutwe, kandi bazokomeze babe abaja. Urugero nubaha nuko nk'umuntu yitwa Simbananiye aherutse kwandika igitabo yishongora, yifatira mu gahanga abo yamaze kugandagura ubwe, kuko babisha ari wategeka, ari mu bategetsi kandi bo hejuru. Ndavuga Mirerekano, ndavuga Komanda Ndayahoze. Muri ico gitabo atarakibona, muzoje kuraba ukuntu yifatira mu gahanga abo bantu, akabatuka akabagira utwatsi. None leta y'u Burundi yakoze iki? Nta baza ahari bashobora kumuhamagara ati wewe ibi uri kuvuga ninde waguhaye ubwo bubasha bwo kuvuga gutyo? Wahubwo utubwire ibyabaye uri ku butegetsi. Waravuga ngo ni Imana yamutumye ngo kandi yakoreye u Burundi. Bon,
ubwo rero nkawe ukambwira ngo ngo jenoside yaheze ryari? Yaheze ryari igihe umuntu yitwa Bwejeri atuka uwo mukuru w'igihugu muvuga ngo tuvuze yuko ngo agabitanya, akamutuka avuga ngo wowe uri umwana w'umumenja, ngo ninde waguhaye kuvuga ngo uzotegeka Burundi, ngo tuzobutegeka ati icyo ndadaye yazize nawe nicyo uzozira. None kuki batamuhamagara ngo avuge ati turamushaka aze gusobanura ibyo bintu bavuga? Icyo ndadaye yazize nicyo agenda avuga abantu ati nawe neva nicyo uzozira. Ibyo bintu kuki bitabaha kumva ibibazo bya jenoside uko bimeze? Reka ntaga kandi karorero muri komine ya Nyabihanga, n'ahantu hafi y'iwacu, ko ngende muri komine ndava ariko imisozi irabana. Twamenye ko hari abana bo mu mashure primaire, amashuri abanza, babuze intebe zo kwicara, ngo bagwanira ku gatebe kamwe ari abana nka 6. Twumva biratubabaje cyane kubona abana abona abuzukuru bacu. Twe twiga umwe yicara ku ntebe afise akabati kiwe, afise ahashira irangi n'amakaramu, tumeze neza, abana 2 ku ntebe dufise isuku. None abuzukuru bacu basigaye bagwanira intebe ari 6, intebe y'imetero 1 n'igice. Noneho turasabikanya, turondera amafaranga tuyarungika kuri komine. Ageze kuri komine bayamuhaye ati turashaka intebe 60. Ubundi mugwaneza araza twongeramo ziba intebe 100, tuzigeneye ibigo by'amashuri 2. Umwaka uraheze izo ntebe batarazibona. Tubajije ngo amafaranga ntibazi yagiye. Amafaranga yagiye kwa musitanteri. Hari n'ibindi bamurega bya malversation zo gukoresha ibintu bya komine nabi. Inama ya komine irasinya ati ntitugushaka, hagarara. Ariko ngo ministre wa interieur ngo yavuze ngo nasubire ku kazi. Ibyo bintu byabayeho, ariko Burundi muragowe kuko ibintu nk'ibyo mutabivuga ngo mubyamagane. N'akamaramaza, iyo ni jenoside iribandanya. Abo bana bazopfa ntacyo bimariye kubera ubutegetsi bubi. Nibyo tubabwira ntimubyumve, mwe mukumva ko ngo ari bya kera, ngo byabaye mu myaka 50 iheze, mukibagira ko n'uyu munsi birahari, birabandanya. Ja mu bucamanza exactement ni nk'uko, kuko jenoside batayihagaritse, batayitunza agatoya wete uyu yakoze ibi, leta yakoze ibi n'ibi, ntidushaka ko bibandanya. Birabandanya. Abo Muhutu bamunsutsa arabikora, bakora ya jenoside. Ubundi je mpunga mu Burundi 72, abo nahunze ntiyarimwe abagerere b'abahutu, ariko bakorera leta, ariko ari abahutu, ari leta y'abatutsi n'abahima. Ariko kubera imigirire ya leta iri muri jenoside, ushobora kuyikorera wewe uri umuhutu cyangwa uri umututsi, ukoze jenoside. Ntiwavuga rero ngo nuko ngo tubize umuministre w'umuhutu ngo jenoside yarahagaze. Ihagarikwa nande? Ko ministre agikubiti ya V8 yiwe atera umukungugu umukecuru avuye kwigurira agapeteroli, arigera yivuga ati reka umukecuru tumufashe nawe abone bisi agendamo avuye ku isoko. Gukwicisha urubozo abantu, ugasanga nk'umuntu avuye mu Rwanda ageze i Burundi ngo abarundi ngo c'est pas possible. Ngo ejo n'ubundi numvise bavuga ngo abana bo muri universite bacu ejo niwe azotegeka igihugu, bavuga ngo amazu babamo aranuka, refectoire baza kuriramo ngo ikintu cy'imbaho kimeze nabi giteye isoni. Nibejo bazoba bategeka Burundi.
ibyo ni ibintu bigoye guhindura, bisaba amafaranga angana iki? Ni ukugomba gusaba amafaranga mu badagi, mu banyamerika, aya barundi ntiwoyikorera bagatunga abana babo neza. none gapadi sidabaciye mu vyo muvuga, none ivyo ni ingaruka z'uko batarasinya genocide. Exactement. Kuki batayisinya nuko batazi genocide icyo ari cyo, cyanjye nabo bibaryohera gufatanya gukora nk'uko abakoze genocide bakoze. Nkubwire niba utarabisobanukirwa, ikibazo cya genocide nuko umuntu nukumuza uburyo agasangukira hejuru. Ntitujye muri bya bintu byo kuza bagatema bakarasa bakamenagura imitwe y'abantu, ibyo byagize iminsi yabyo, ariko hari ubundi buryo bubi cyane kuko ahubwo bwica benshi. Icyo tugomba gukora ubu ni uko abategetsi bumva ko hari ikibazo. Mandela yabajije Buyoya, sinari impare ko numvise ngo yaramubajije ati, Buyoya, uko nkubona nuko mbona ibibazo biri mu gihugu cyawe, ubwo koko oya kumengo ntukunda abanyagihugu bawe. Abo bategetsi rero dufise bameze nk'abadakunda abanyagihugu, batabona agahinda bafise, batabona ko nkatwe twaziragijwe bakatubuza uburaro n'uburamuko, batabibona. Abo rero bateye ikibazo. Iyo babibona bo kwihutira gusinya biriya bintu, kuko uko Severe yabitangaje, nta kintu na kimwe ngo bihinyura ngo ujye ngo Severe ngo yarabeshe, ngo yakoreye leta ashaka kunezereza leta, ngo cyangwa ashaka kunezereza abahutu. Yakoze ibintu biri ku murongo bisukuye. Nta muntu ashobora kubica hirya no hino ngo hano mwarabeshe, si byo. Byose biruzuye, ibiranga ihonyabwoko byose biruzuye. Habuze iki ngo baje kubivuga? Je navuga nti nka perezida wacu igihe yumva raporo itarasohoka neza ya Severe, yari buvuga ati ngiye mu nama ya ONU bantumiye, hari ijambo basabye kuvuga, ati sinogenda ntababwiye ko nagize ikibazo mu gihugu canje, bariko bazura amagufa, turiko dukurikirana ivyo bintu, ayo magufa bagiye guhamba mu bifuriro, ivyo bintu ni biki? Ati muzodutabare, ico kibazo kituraje ishinga. Hari ibyo yigeze avuga. Aho bipfira ni hahandi kuvuga ngo genocide yarahetse, ngo ubu icyo kibazo ntikihutirwa, tuzaba twiga ibindi bibazo. Aho niho bipfira rero. None gapadi, ndafise umuntu yanyandikiye inbox, yambariye ati genocide kuri we iracabandanya, ngo kubera ko mu baperezida bose basimbuye Micombero nta numwe arigera asohora itegeko ribuza genocide. Nawe urashigikiye ibyo banyandikiye? Genocide iyo mu gihugu hatagira kirazira irabandanya. None Nestor, umugabo yakwiciye so, afata inzu ya so ayibamo n'ubayirimo, nta muntu aramubaza ati, wa mugabo ibintu wakoze uze utubwire, urubanza turusase utubwire ibintu wakoze, wamuhoye iki? Kandi si we wenyine yishe, nk'abo tuzi bishe imbaga, aho bagiye hose batonda abantu bajya kubica, ibyabo barabyigabiza. Muhuriye i Bujumbura ariko yinywera ivyeri champagne uko ushaka, nta umwaka uravuga ati turakeneye kukubaza ibintu byabaye. None wavuga ko genocide yaheze?
kandi mm, nabona nawe ashobora guca mu ryahumye akongera agakora ibindi ko ntawigeze amukora agakora ibindi akabibandanya. Ikindi mugomba gutinya ni uko abana b'abo bantu bakomoka kuri abo gendi mu bavuga ko umuntu azozira icyo yakoze ntazozira icyo ise yakoze, ariko ikibaje ni uko abo bana babo bashigikiye base ngo papa ntari ikibi yakoze, ngo niba yarabishe yarabishe, ngo si uko nabo ngo bari bameze nabi. Bagenda batera inkunga base ngo imfizi y'intama itendera nka se, bagenda bashyira mu kirenge cya base ku buryo nabo babonye akanya bawubikora nyine. none aba birirwa badutuka ngo abahutu ni bahutu, ngo abahutu n'abamenja, ngo tuzobategeka kugira ngo igihugu ni cyacu, none aho iyo si jenoside. Badi muranyibukije nyene hariho n'undi yanyandikiye uko nyene ati bijya bwejera avuga atukana ngo nabamenja, ati iyo itegeko riba ryarasohotse ntiyari gutuka abahutu ngo nabamenja, ngo arangize ngo atuke na Sebarundi ngo nabamenja, ngo ahubwo yanyandikiye avuga ngo ahubwo ngo sinkomeze ngo kubara nabi Frederico wo kugabitanya uwo ari wese arabagabitanya, ati nta gitutsi gisumba ico bwejeri yatutse perezida w'u Burundi na ministre w'intebe. Ati urukiko rukuru sentare ntahinyuzwa yaravuze ko nta bamenja bariho, ti mugabo wewe abita abamenja. Nuko ifraze imeze muramushigikiye. Avuze ukuri. Ikibabaje rero nuko abo bantu batukwa ntacyo yabwiye. Bon, nanjye ushobora kuntuka ndagukengereye nanjye ibyo uvuze ntacyo bimbwiye, ariko iyo uri umutegetsi ugomba guha icyubahiro abagushize kuri ubwo butegetsi. Niba bamututse ngo ni umumenja, ngo ni umuja, ngo ni umucakara, ngo ni wa wundi yanyazwe yafashwe ubunyago bakamushyira mu byuma bakamutegeka ibyo akora, nta bwigenge agira, wowe ukinumira kandi utegeka igihugu, uba uriho umaramaza abutegeka kandi ubasubiza hasi. Icyo gihe wewe ugomba guhaguruka ugaharanira izina ryawe n'igihugu cyawe. Ari jewe babinkoreye gusa navuga nti uriya ariho isinzi isazi byamufashe navugije bintwaye iki, ariko mpagarariye ubutegetsi ngomba gukiza igihugu mpagarariye nkakigira akantu k'ubutwari, avuga nti we turagukeneye uze wita ubutegetsi bakubaze ukuntu watutse iyo crime de lèse majesté, uvuge ibyo bintu wakoze. Padi murakoze cyane kuba mugize icyo umutubarira, twama twabagoye. Nagira ndabasabe n'ubutaha ijwi ry'abacikacumu niribarondera muzoboneke. Murabona ko itariki 20 z'ukwa12 tuzaba dukwije neza na neza imyaka 2 inama nshingamateka na nkenguzamateka basinye bashize umukono ko 72 byari ihonyabwoko. None gapadi nka mu Congereza babita senior mu Gifaransa, nka mwebwe mwogira inama iki hasi sindabarira guverinema Sebarundi sinzanye n'ivy'intara kandi aviwanyu Mutama mwarahezagiwe mwogiriye nama Sebarundi imbere y'iki kibazo cyuko hagiye guhera imyaka 2 yose ata
tegeko risohotse ribuza kwicara ku gatwe abacikacumu. hari abantu tuja tuganira bakibaza bati ikibitera ni iki? Ikibitera, hari uwavuze ngo abanyarwanda bashamiranye, hari umugabo witwa Gitera yahora abwira umwami akamukabukira ati wowe nk'Ikigeri uriko wica ibintu. Noneho babwira umwami ati ariko wakwikijije kariya kagabo kiri wakagutuka. Noneho uwundi museniyoro yari ahari ati mwa basore mwe mwakwitonze, muzokwice aho kwica Gitera, muzokwice ikibimutera, muzokwice ikibimutera. Natwe aho kwirwa tuvuma umukuru w'igihugu, tugomba kwibaza ikibimutera ni iki. Noneho tumaze kumenya ikibimutera, umuti tuzoba tuwubonye. Bishobora kuba ari ibyo twatanguye tuvuga ko abantu mu Burundi benshi bavuga ngo jenoside yaraheze, yabaye mu 1972 ibiraheze, ngo icyo kibazo si cyo twokwihutira dufise ibindi bibazo. Aho nababwiye ko ari ukwibesha cyane, kuko hari n'uwavuga ngo agatoki kamereye gukomba kama gahese, uwamereye gutungwa na jenoside azokomeza yibandanye. Niba biterwa n'abantu bamugiye mu matwi bamubwira ngo burya ngo uri gutandukanya, wabuzanye amacakubiri mu Bahutu n'Abatutsi, naho twovyiga tukerekana ko aya atari amacakubiri. Kwibuka kahise kugira ngo ugakosore si ukuzana amacakubiri, ahubwo ni ukumanuka ikibazo mu mizi ukaraba aho cyaturutse n'aho tugomba kugikosorera. Hari abo bamubwira ngo buriya ngo nubikora ngo hari ibihugu bishobora kubifata nabi cyane, ibihugu byashigikiye Abatutsi, ibihugu byumva ko abantu bakera minorite ethnike ariyo ahubwo ikorerwa jenoside, atari la majorite. Donc bavuga ngo ibyabaye i Burundi ngo burya ngo ngo si jenoside kuko nta gukora jenoside la majorite. Hari ababyumva gutyo, ariko baribesha nyene, baribesha cyane. Icyo gihe umuntu akamubwira ati rema, turagushigikiye, turahari, ntawe uzogukora. Bavuga ngo nk'Abanyamerika bashobora kuba baramubwira ngo uramenya ngo nusinya ngo iriya iriya la loi mémorielle ngo tuzogupfungira amafaranga ntitwongere kugufasha ngo tuzokuvana. Yewe niba ugiye kuzira icyo n'ikindi zokizira, wewe uri umukuru w'igihugu ugomba kwihagarara ko ukagendera ukuri, navuga ngo banteye ubwoba bagize bati, kandi ukabibwira abantu bawe ati mw'abanyagihugu hari abariko bavuga ngo bazotuziza ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Jewe sinshobora kubyemera. Nka kuriya kwa Perezida Nkurunziza yavuze ati jewe sinemera ko banzanira abasirikare mu gihugu ngo baje gukiza ibibazo bihari, kuko aho bazanye abasirikare twabonye ishano bakoze. Babazanye mu Rwanda habaye ishano, babazanye muri Kongo bamaze imyaka irenga 20 ntacyo bamariye igihugu. Ntitubashaka hano mu Burundi. Arankaranana bati tugukatiye ibindi, tuzogufasha, ntizoguha amahera, muyajana. Yaravyimanze, n'Abarundi bamuja inyuma baravyimanga. Niba ari cyo kibazo umukuru w'igihugu afise uyu munsi, hari abambwiye ati nuramuka ubisinye tuzokwereka.
abitubwire twese tubyemange tumuje inyuma. Mm. Ni Muri make rero reka tubashimire numvise neza namwebwe mwifuza ko umukuru w'igihugu yo zaratumenyesha aho ibintu bigeze ari byo kwemanga bikemangwa mugabo ari perezida jewe mfatiye kuri rya audio nabumvishije numva ko aratahura ari mu nzira nyayo hanyuma sinoheza ntabashimiye akajambo kamwe mwavuze ati si umwanya wo kugira ngo turiko turagaya byose byakozwe oya mwanavuze ko severe byakoze ari byiza abashinga amateka reka twizere ko ari intango mugabo na jewe nk'umucikacumu ntibyumvikana kubona tutazi aho ibintu bigeze kandi baratumenyesheje twaramenye ko jenoside yemewe turamenya ko tutakiri abamenje mugabo imbere y'amategeko nta kintu kirakorwa urumva sinigwa ndababaza ikibazo ngo mbe ngo mwebwe dufatiye ku myaka mumaze ko ati bifata igihe kingana gute kugira ngo umenyeshe inama mpuzamakungu ko igihugu cawe canyuzwemo na jenoside ntuzeye umushakashatsi Frederico yatubariye ko mu gihe ubonye ko hari jenoside yabaye uca ubimenyesha hanyuma ibindi ukabikora nyuma